Dobar dan, dobri ljudi. Nalazimo se u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri i danas smo posjetili Ovčar banju. Zato zapratite kanal, lajkujte video i putujmo zajedno. Ovčar banja se nalazi na oko 18 km od Čačka, na putu ka Zlatiboru, i uživa u okruženju prostornih šumskih kompleksa i netaknutih prirodnih lepota zapadne Srbije. Ovčar banja je pravo prirodno čudo. Smeštena je u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri na umanjem morfotektonskom proširenju, na samom ušću Banjskog potoka u Zapadnu Moravu, na nadmorskoj visini od 278 metara. Ovčarsko-Kablarska klisura je rezultat geoloških procesa koji su oblikovali ovu spektakularnu dolinu, koja je jednom davno bila deo jezera koje se protezalo iz Požeške prema Čačanskoj kotlini. Danas ova klisura, dugačka oko 20 km sa strmim krečnjačkim stenama i spektakularnim meandrima, predstavlja zakonom zaštićeno prirodno blago. Istorija Ovčar banje je bogata i zanimljiva. Arheološki nalazi ukazuju da su termalni izvori ovog područja korišćeni još u praistoriji. Rimljani su takođe prepoznali lekovitost ovih izvora, a tokom srednjeg veka hrišćanski manastiri su se izgradili u okolini. Takođe, po svom dolasku ni Turci nisu ostali imuni na lepote ovog kraja, pa je tako sve do 19. veka Ovčar banja bila najznačajnija manastirska banja u Srbiji. U okolini Ovčar banje postoji 10 manastira: manastir Vavedenje, manastir Vaznesenje, manastir Preobraženje, manastir Svete Trojice, manastir Sretenje, manastir Blagoveštenje, manastir Ilinje, manastir Jovanje, manastir Nikolje, manastir Uspenja Presvete Bogorodice, kao i crkva Savinje posvećena Svetom Savi. Lekovita voda Ovčar banje ima temperaturu od 35 do 38 stepeni Celzijusa i pripada grupi homeotermnih voda. Sadrži raznovrsne minerale kao što su kalcijum, magnezijum, natrijum, kalijum, litijum, jod, brom i mnoge druge. Od koloidnih rastvora zastupljeni su silicijum dioksid, aluminijum i gvožđe oksid. Ova voda se koristi u terapijama kupanjem i oblaganjem obolelih delova tela. Za lečenje pacijenata u Ovčar banji zaduženo je medicinsko osoblje Doma zdravlja u Čačku, jedinica u Ovčar banji. Voda Ovčar banje leči reumatska oboljenja, degenerativni reumatizam, spondiloze, artroze, posledice preloma kostiju, nervna oboljenja, povrede mišićnog tkiva i kožna oboljenja. Što se tiče smeštaja tokom boravka u Ovčar banji imate različite opcije. Hotel Kablar je moderno opremljen i nudi kvalitetan smeštaj i wellness tretmane. Takođe možete se smestiti i u manastirskim konacima ili u privatnim domaćinstvima. Pored izvora termomineralne vode, Ovčar banja je okružena neverovatnim prirodnim lepotama. Ovčarsko-Kablarska klisura je jedno od najlepših prirodnih čuda Srbije. Ova klisura se naziva i Srpska Sveta Gora, jer se na izuzetno kratkom odstojanju nalazi čak 10 manastira, što je više nego bilo gde drugde u Srbiji, koji se stapaju sa prirodom i čine ovaj kraj još magičnijim. Tokom letnjih meseci Ovčar banja postaje kulturna pozornica. Letnji dani kulture privlače umetnike, glumce, slikare i sve zaljubljenike u kulturu. Ako volite trube i dobar provod, ne propustite sabor trubača u obližnjoj Guči. Rekreativci će ovde pronaći svoj raj. Od alpinizma do planinarenja, ovde ima za svakog po nešto. Druga polovina septembra u Ovčar banji rezervisana je za veliku planinsku trku, koja se održava na relaciji Čačak-Ovčar banja. Svake godine ova manifestacija okupi više od 1000 takmičara. Takođe, 2. avgusta svake godine održava se međunarodni plivački maraton kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, gde možete testirati svoje veštine i izdržljivost.
Za kraj da sumiramo utiske. Ovčar Banja je skriveni dragulj Srbije. Pravi raj za sve one koji žele da se opuste, istraže prirodu i uživaju u lekovitim svojstvima termalnih izvora. Ovo je mesto gde se priroda i istorija stapaju, pružajući vam nezaboravno iskustvo. Nadam se da vam se dopao video i da ćete u znak podrške zapratiti kanal i lajkovati video, a mi se vidimo na nekom narednom putovanju. Do sledećeg viđenja, pozdrav!